Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 4-i Cuma akşamı kunu. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Geçken 24 saat içinde Donbass'ta 5 Ukrayna harbiyi yaralandı. Rusiyanın işgalci askerleri 29 kere Ukrayna noktalarına ateş açkan. Ucumlar vaktında işgalciler Minsk anlaşmalarının yasak etilgen silahını kullanganlar. Birleşken Kuvvetler Ştabı'nın malumatına göre Zaytsevo, Novgorodskaya ve Avdiivka civarlarında boyvikler artilleriya ve ağır mina topularından urgan. Başka yönelişlerde BMP, granata, zenit donatmaları ve büyük kalibrli pulemyotlarını işletkenler. Rusiya mahkeme kararını omurge geçirip Ukrayna denizcilerini azat etmege niyetinde. Bu haqda Ukrayna denizcilerinin adliyecileri gruppasının yetekçisi Nikolay Polozov aytып berdi. Onun sözlerine göre bunu Rusiya Tış İşler Nazir muavinin bildirmesi gösteriyor. Anda kaydetilgenine göre Moskva esir etilgen denizcilerge dair ileri hareketler boyunca Ukrayna'dan cevap bekley. Обычно, российские власти... Adetінce Rusiya hükümeti sert cevaplardan son kapılarını kapatıp bu mevzunu kotermey. Munda ise olar bu kilitçikni kenide açıp, kelingizda bir kere yapıp bakayık deyler. Malum ki mahkeme kararı olarga da tesir ete. Ve Rusiya deniz hakkından BMT halkara mahkemeleri ketişatlarında iştirak ete demege mümkün. Çünkü olar EPS hesabatlarını vaktında yollaylar. 24 Ukrayna denizcisi artık yarım yıldan beri Rusiyada esirlikte buluna. Ular keçken sene noyabrinin 25'inde Karadeniz'de Rusiyanın zapt etilgen 3 geminin azalары olan. Moskva ularını kanunsuz sınır keçkenlerinde kabatlay. Çünkü Kırım işgalinden sonra Rusiya yarımada etrafındaki suvlarını uzun kedip saya. Ukrayna ve halkara topluluk acele surette denizcilerinin ve gemilerinin Ukrayna'ya kaytarılmasını talep etti. Ukrayna ve Kanada uçucu silah teminlenilmesi hakkında anlaşma imzalay bile. Bu haqda Kanada Müdafaa Naziri Harjit Sajjan ile Kuruşov'dan son Ukrayna İç İşler Naziri Arsen Avakov haber etti. Müzakereler Toronto'da Ukrayna silahları boyunca geçken 3 günlük konferensiya çerçevesinde ötkerildi. Ondan gayrı bütün dünyadan kelgen iştirakçılarının tahminen 800 münakaşası beklenili. Forumun esas mevzularından biri Ukrayna'nın yatırımcılık imkanları ve onun Rusya tecavüzünden koruvu. Kanada ileri dedi Ukrayna'ya destek gösterecek daima da ne yapabileceğimizni düşünüyorum. Ukrayna islahatları üzerinde da çok iş olsa da inkişaf etti. Ve bu islahatlar Rusya tecavüzü vaktinde kolay olmasa da toxtamayıp geçirili. Bir sıra kuruşuvlar geçirdik. Esas kuruşuvlardan biri Kanada Müdafaa Nazirinin oldu. Anda harbiy işbirligimizni muzokara ettik. Esas meselelerden biri zamonaviy uçkan silah tayinlanmasi 2-3 ayda tafsilotlarini muzokara etsek, artık anlaşma tizmege mümkün olacak. Merkezi Saylov Komissiyası bozuluvlar olsa deputat namzetlerinin kaydetilmesini lahu etmege niyetinde. Bu haqda Saylov Komissiyası reisinin muavini Yevgeniy Radchenko haber etti. O hem nezaretçilerini hem adi vatandaşlarını saylovlarının bağlı bozuluvlar hakkında haber etmege çağırdı. Tünevin akşam Saylov heyeti 2 deputat namzetini Yanukovich memuriyetinin sabık başlığı Andrey Klyuev ve blogger Anatoly Shary'ni saylov cedvellerinden çıkardı. Çünkü ikisi de birkaç yıl devamında Ukrayna'da yaşamaganları tasdiklangan. Klyuev Ukrayna'nın 4. prezidenti Yanukovich Rusya sınırı geçkeninde yanında olgan. 2016 senesi ise Moskvada geçken mahkeme oturuşlarında iştirak etken. Shary 2012 senesi Rusya Federasyasına koçup ketken. Sonra ise Filimenk'te kaçak statusunu almağa istegen. Ular tertipni saqlab, Ukrayna vatandaşlarını Qorchalay ve Donbass'ta geçken mahsus operatsiyalarda iştirak etti. Bugün iyulning 4'ünde Ukrayna Milli Politsiyasının kuni birinci kere bu bayram 2015 senesi kaydetildi.
О вақыт яны шекелленген бөліклер тантаналы шекелде ант әттілер. Бүгін байрам Украинаның чешіт жерлерінде қайдетіле Украина пайтақтында Хрещатикті чешіт бөліклерді хызмет еткен полис хадимлері Украиналарны ось ішінен таныш әттілер. Озыны ұқық құруылайжы ерінді көрмеге істегенлер ішінде фырсат тапылды. Олар полис арабасында отырып патруль аяқ машинасында кезе білді. Полицейский, это означает, что... Полис хадимлері инсанларны корчалай. Егер бір шай жойса, олар оны тапып кетіре. Вельбетте бұ жойылған шайыны қайтара. Для того, чтобы дитина сприйняла, що... Балалар полис хадимлері оларны корчалағанлары аққында аңламақ керек. Бұ қорқытқан бірі дегіл. Бұ инсанларның раhatlығыны қоруған адам. Бойлелікнен ескі селямлашу системасындан вазгечтік. Америка Бірлешкен Дәвлетлерінің конгрессінде Русияның парламент ассамблеясына қайтымасының тенқит әтелмесінден бейяннамеге қол тұтмаға қарар алынды. Бұқта БДД Украина елшілігінің Facebook сайфасында хабар етілі. Білдірмеде айтылғанына көре Вашингтон Авропа Шурасы парламент ассамблеясының қарарындан мемнун дегіл. Чүнки боле әрекетлер Кремльнің жинаятлері үшін жазаламайып Путинның яны жинаятлеріне ел бере. 2014 сенесі апрель айында пасы Русия делегациясының рейберуф аққыны марум етіп, оның темселжелеріні рейберлік вазифелерінден айырған еді. Июнның 26-сында Русияның векілетлері кері қайтарылды. Жевап оларақ Украина әйетті парламент ассамблеясының яз сессиясында ішіні тоқтатты. Италияда Стромболі янардағының фышқыруы нәтижесінде бір инсан әлек олды, да бірі яраланды. Янардағының аңызында әкі күчлі патлав олған. Сейсмологларының мәліметіне көре бөле титремелер тарихта илкере олды. Нәтижеде янардағындан сон орман янмаға башлады. Италияның сайылы құрумасы білдіргеніне көре, олар янардағы ерләшкен ада сәкенлеріні тахлие етмеге азыр. Ама шымділік бұның керегі yok. Ада топрақлары құртарыcılar хызметінің даими незареті алтында болуна. Америка Бірлешкен Дәвлетлерінің доған күні 243 ел әвелсі Америка Бүйік Британиядан мұстақыл олды. Бұна бинайын весіқа о вақыт Филадельфияда имзаланған еді. Бүгін Америкалылар үшін бұ миллиард байрамы ве миннедарлық күнінден сон ән мұйым байрамлардан бірідір. Бұ сене мұстақылық күніне президент Дональд Трамп танк ве учаклар или арби парад кечірілбесіне сөз берді. Бөле парад Вашингтонда да 90-нчы сенелерінің сонундан олмаған еді. Бұндан ғайры башқа байрам тәдбірлері де планлаштырыла. Хусусан салют, музыка чықышлары ве башқа мерасимлер. Үрметлі серджілер бұ дақиқаға бұ сонке хаберімізді да чо хаберлеріні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз ярынға қадар күрішкенже.